What's up mga kadanlak, no? Welcome po diri sa ko ang channel nga Boy Danlak Official, no? Takuha sa kong ilong, ay. Suyo na ngayon, no? So, mag-subscribe na ka sa ko ang channel, no? Pindutan ng notification bell na araw. Titing! Nga, anara, no? Mga kadanlak, no? So, karon mga kadanlak, no? Atong pagtabi-tabian, atong pag-istoryahan karong adlaw, no? Kaning daghantang managsuon pero puro tapulan. Di ba? Atong ginikanan ug gamahan sa gagmay pata giatiman ta pag-ayo, giakataranta, gikaliguan ta, giilisan, giiluhan, tambalan atong samad, giakataran tag tinuod nga silbi anak nila. Pero dili ang pud nato mamahayan ug malikayan nga daghan tang managsuon sa atong pamilya. Siyempre di ta kabot sa atong ginikanan ug gamahan nga sa unang panahon lami-lami ang pud modulog-dulog ug mutanday-tanday mga higalaan. Ay nako mga kadanlak, no. So kung managko na ta, gipa-eskwela ta, sila'y gatudlo nato para kabalo ta mo lakaw, kabalo ta mo plano sa atong mga kinabuhi, kabalo ta unsay sakto, unsay dili, unsay maayo, unsay dili, no mga kadanlak, no. Pero maabot gid sa point na to the point nga maabot gid sa punto nga naay anak nga bastos, naay anak nga tapulan, naay anak nga di kabalo mo respeto o ginikanan o gamahan, no. Daghan kay nga na mga kadanlak, no. Base na lang sa ako ang igsuon, base na sa akong experience, igsuon sa akong asawa, igsuon ako. Nagi may mga igsoon nga bastos, no. Mismo musukol og ginikanan, mutubag-tubag, di kabalo mo respeto, di pagkatabang sa gimbuhaton, kung mangayo og kwarta. Mayra bag mangayo og 20 tira, 50, mangayo pag dinagkong kantidad. So unsay pangita sa inahan ug gamahan, wala, nara sa bukid mag-uuma. Magbaol ra taon, pastilan. Pero naa jud mga igsuon nga motarbaho. Pero naay kondisyon mga kadanlak. Motarbaho na sila sa inyong panimalay, mutabang na sila sa panggibuhaton sa matag adlaw, pero mangayo nagsuhol. Dili man sila direct nga mangayo nga magpasuhol, pero kanang kantidad nga ilang gipangayo silbi suhol na sa ilang kaugalingon, sa ilang pagtabang sa inyong panimalay, no? Dahil diha na dayon maabot ang punto nga di na kabalo mangita og trabaho kay sa bata pa lang daan na spoiled na sa ginikanan ug gamahan nga kung unsa ilang pangayoon ihatag dayon, kung unsa ilang gusto paliton dayon, kung asa ilang lugar nga gusto mo adtuon dayon, kung silang pangayoon hala naa hatag, di ba? Pirti kapait mga kadanlak, daghan kong naingana. Dayon mutubag-tubag na og magulang, tambagan, sultian, di na magpatambag, musukol na, pisti-pistihon paming mga magulang. Lain po sa mong buot. Siyempre kami mo'y magulang ninyo. Kami mo'y magdala, kay kana inyong edad nga, kay kana inyong pangidaron karon naagian na mo na. So kabalo mi. Pero naa yung mga igsuon nga pisti-pistihon ra magulang, parehas namo, parehas akong asawa, gisuklan sa manghod, pisti-pisti ra. Lisod kayo na mga kadanlak. So, kaning mga kabataan karon, mao na ingana ilang batasan. Kay agi aning pagka high-tech na sa atong panahon, agi na social media na, di ba? Makasilpon lang, di na halos mo trabaho. Kay puro na lang silpon, ang di nakapanugway mga buhi, unsay na sa mga balay, di nakakabug tubig, di nakalungag, di nakapangahoy. So ang ginikanan na po'y magbuhat. Di ba? Kapoy kaayo. Muna daghan untang managsuon dapat magtinabangay. Magtinabangay ta, monarbaho ta, mutabang ta sa atong ginikanan, bisag mutuno lang ta og gamay taga bulan, ikalipay na sa atong ginikanan, dili na nila ikasakit mga kadanlak, no. Gipa-eskwela ta sa atong ginikanan ug di ta kahuman, ato apang ginikanan atong mahayan nganong wala ta pa eskwela hagtarong. Ang ginikanan wala na sala. Kay kanang ginikanan kabalo sila unsay kaugmaon sa ilang mga anak, unsay kaugmaon nato nga mga anak nila. Dapat ang ginikanan bisag wala na sila ikapabalon nga kwarta sa inyo, sudaan nga lagmi, eskwela mo og tarong kay kabalo mo sabto ninyo inyong sitwasyon nga pobre gid tang uyayamot nga pobre. Maningkamot lang ta kauban sa pag-ampo sa Ginoo, musalig lang ta, magpasalamat ta sa blessing sa matag adlaw natong nadawat, okay na kay na mga kadanlak. Unsaon ay mga igsuon, makatrabaho lang, makasildo ng dagko-dagko, halos kalimtan na din ang ginikanan.
sukla na ang mga magulang. Imbis magulang mo nakapasulod sa trabaho nila kung asa sila karon. Kung ang magulang nga mag-chat sila mangumusta lang, pisti-pistiho na. Suklan-suklan na, balikaso na. So dili na maayo, no? Dapat kung ka ng mga kabataan karon no, sa mga makatanaw o makapaminaw ani, hunahunaan ninyo pag-ayo. Magtinabangay ta. Unsa ra gunang respeto? Respetuon mo imong ginikanag amahan, imong magulang ug imong mga igsuon, magtinabangay mo sulod anang balay. Kay walay laing tawo motabang kung panahon duaon mo sa sakit. Magsakit mo, hilantan mo ug madisgrasya mo simbako. Di asa man mo muduol, simpre sa ginikanan, kinsay motabang igsuon. Kay kanang barkada ug muna inyong ipalabi, maayo, okay ang barkada kaubang gina sa kinabuhi. Pero hunahunaa, bisa na lang ganig hilantan ka. Naabay barkada mo ana sa inyo naabay barkada magdalag paracetamol ug unsa may tambal para maulian ka, di ba? Wala. Pero ikaw adunahan, ana kay kwarta, puno imong bulsa, bulto imong pitaka. Daghang barkada mo ingon sa imo, uy brad palitaan ni, uy brad suri ta dito ani, uy brad ato ta dito, uy brad ako kabang mga bay mangisnak ta. Pagkahurot sa kwarta, asa man ka muduol sa ginikanan, panigarilyo mangayo sa inahan. Pamiliti kung asa man adto mangayo sa amahan. Di ba ka maulaw? Sa sukad sa pagkabata, iniluhan ka, gipatutoy ka, inakataran ka, gipaliguan ka, gituluan kag lakaw. Pagkadagko nimo magpakatara gihapon mo, una-unaan ninyo pagayo, di mo magpakaulaw. Ang pagsukol sa inyong magulang di na maayo. Dili man bawal mo tubag, pero kanang tubag nga tarong dili kay mamisti mo. Dili kay mamalikas man ang igsoon, di na maayo. Wala ta gipadako sa atong ginikanan nga ingana atong batasan. Wala pud ta gipadako sa atong ginikanan amahan para mutubag ta sa atong mga magulang. Gipadako ta nga respetadong anak, gipadako ta nga respetado sa tanang mga tao, kabalo ta mo respetar sa atong kaugalingon, kabalo po ta mo respetar sa atong mga isig ka tao. Ana ra makadanlak no. Magtinabangay ta tanan sulod na sa balay managsuon. So mao ra to mga kadanlak no, hinaot nga makatabang ni video para ninyo no. So ay mo kalimot og subscribe no, og hinaot nga modaghan pa ta og mag-ampol ang tagperminti sa Ginoo, magpasalamat sa mga blessings nga nadawat nato sa mga tag-adlaw ug tagaan tagpamiskay nga panglawas og kahapsay sa ato ang Pasko nga umaabot og daghan pang mga blessings maabot nato ta ang tagkapiskay sa panglawas. So God bless you.